wa sechinsemo hasiritkorero banyarakoba kwenyorera obokonyi kurwa se ekanisa agusaba bwatani be kanisa abanyarakoba bakwero na kwaneka abanyarakoba bakoenana obokonyi gukia ase abanabo abo bakurwa se chingachire chintaka nabego kiri kitariko bachikwenyara gukona se kanisa ya Nkege Church of God nigo babiri bakurwa kiorokereryo kereki yago cyase cyamate ase ubu basira nebinto awugati yabo endagira nonya naboni gabantu bonsi bagenderete gosemwa kweneke bunangwirane bare okoboko go cyase bari batabwati asenchire ya moyo kworokia ubwanchani naboigo ogosira kwa beno muri kito Kamila Songeta no robot yuraso wikirano abana bange nigo barokanire gutiga kiskuru asoko borwa gwekibesa ikyukerere kanisa ya Nkege Church of God kurwa bugusero kusira abana abo asamalietane Reverend Richard Swanya Nyakiramba yakera twarigerere tito karubore merumboro asaba ibori mba konyara wikirani byonse okaungana bune kanisa nkarambu yande tekerengera lieke tobwatane abana batuwa bakonya asoko basira banyora bitoki bike kurwe kanisa abana abo bono nigo baganirwe gutwara chimbwa chingiya na kokoromukia asama somabo moko gende school wali ya college moko nge university moko nge mubwata masomo bakomu moiro chinga kichina asama somo egere monyore grade yekerekiya kira abakonye kugendera by'ubugima bwino inwamo nabande naba bakuru magega baro mobeki horokerera iki igo nare gotebya abana bane abarwani be kingintu cyonsi bari muri school timo basa gotigere school nje bwate school na maboko abere bwaterera masomo wakienda shule na waomba watoto wangu mfanye bidii kwa masomo, muwe watoto watiifu, muwe watoto ambao mutaonyesha tabia nzuri. Gusangane gati ya bibori nigo bagokero mu rubiro yose batwara gosemeria kugonchoria chinka cyabo asama tukare bosio kubakira ngambu ya mono abonsi batokonyira sengi y'umucyango ubwo bwa abana babere abana bagojoini ase university kuna njo moiboli mkora rundia nde pikipiki ndoko nyora ngebesa mapato ni kidogo kwa kusema kweli, lakini ebese ya tukile asili tukulia lero nechigo nkonya nensi ile kugora none bitabu ngora none kalamu ende gutigara ngo akane fisi ali school nonya nabo abarokigwa bwoni go bairaniria mbuyana kulira yogo cha okoromukia. Mimi ni mmoja wao wanafunzi ambao wameweza kuchangiwa katika siku ya leo katika kanisa letu la Nkege. Kwanza ningeanza na kushukuru kanisa langu la Nkege pamoja na wale wote ambao waliojumuika huko kusaidia katika mchango wa kwenda shuleni. Kwa shuleni hatuendi kufanya mchezo, tutasoma nasi turudi kusaidia wengine. Nashukuru sana kanisa langu pamoja na washiriki wamesimama pamoja nami siku ya leo. Mmeweza kutuchangia ili tukaweze kwenda shule tusome. Tutakapofika shuleni tutazama kwa bidii na pia tutarudisha mikono kwa kanisa. Boigo ababwatani abubaikira naso moyego yoni gababagani ya matayonsi gutwara moyo bogokonya ase bali batari kwenyara ase kenyoro ndumana twaba invited boshaga iga etwache no mwargo ko basira na kubakonya esenge nchonga mondo ya moto okonyara wikogani bokonye kurwa sabande akero kerego cyase ejamii isikone ringa tigatwate namo nabaminto ingakibabwata bokongu ekiagera ngakibabyo kire kibatambukire ngambende watarudisha mkono kwa jamii na kwa kanisa kwa jumla na wahimiza wote walio kule nje wanao uwezo wa kusaidia wengine tuira na maega ekiagera nyasaye ngo sisi nyara kwa pokogokuru ntingo twaba invited igasi mchango wa wanafunzi ngamba tega hiyo intwara mna turaba wanafunzi kaliya katubwa na kutata pamela bare abanga konyara bagwate chibese lakini ile roho ya kutoa sasa inakwanga sisi kama wanafunzi tunakuja huku na ile kidogo ambayo tulikuwa nayo. Ginko ripoti yegeta seni kiao na mbele ya Mokiandizi TV. Letra nenkoro kwa Kamilas Ongeta.